ama sa kan soi du chu tun lai hian boro chi sang sangin min nek na sa hle maya MNF hi pathian le kan ram tan ti tu kan ni a kan ngai poimo ber chu kan ram kan nam le kan sa khuwa him turani ti ani reng eng tiklai point chu ti lai kara chuan hei tun nai maya India ram zau zok kan thlir chuan kan sa khuwa ta na him lo thei turnia ngai thilte thleng alo om chho ta zela heng te hi tun ma tang toin MNF chuan hetiang thil kan ram kan sa kan nam le kan sa khuwa ta na him lo thei lo thlen hian huai takin nget takin kan lo do to thina Central Sarkar nena kanin kar han serap rapa hanin eprap rap le state dang tenen puwa hanin eprap rapa silai hial te po han me puwa thleng poin chutia chon huai takin MNF ya lo ding to thina voin thleng po hian adin na ngai alani ti chuanin hei tun hnaia po Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026 FCRA kan ti maya kha anron thoman om le ta parliament a pass mai turin chop chu ani don ti ania chu India rama Christian ten kan du lova ko than ro sang te po kan chong trai ruala he thil hi pass ani lo na tur le Christian te ta na har sana thlen thei tu ne kan theta wangin ti in ko ran ho te po tong trai rual na te kan nei ani em chung chang a po hian MNF chu ka soyang khan kan sa khuwa him na tur nget taka ding reng ani he thil po hi MNF chuan khau takin nget takin adova adu lova tun July ni saria hemi special intensive revision chungchanga party sang ai o te thut khom na all party meeting a po khan ekan vice president puzomo hovin kan GS puzote te le kan election sang tu puzo sef te khang te MNF party ai o tel te khan all party meeting a khan he thil chungchanga hian Foreign Contribution Regulation Amendment Bill chungchanga hian he thil hi kan do tla na nga e party tinin ti in agenda angin AOB angin ziak tenen sem kwalin party dang tenen a po chutiang chuan malatura rotna alo then to amaro chu ro re lai party lamin hei chu PSC tenan zir chian lai nia tundin hmuna chuan ngai tuana kan seng thei rilo ti zonga an soye wangin all party angin o chwa ani thei tari lova chuponi sela engpo chuni sela MNF chuan adin na ati chianga chuwang chuan party dang te po phungboma somin he thil hi ido tlangang ti in rotna aso siam to chu party ang po ngetaka adin na ani rengani ti kha mi puiten kan hriat angain kan hria chu kan soi masadu tin pahat le chuan tu hnaya West Bengal te kan hmu Christian te biakin beina te thlenga biakin chipa cross in tar te soi chiat ani tian chuan Christian ten nek chep na le ti du dana an tuarani heng thil thleng te po hi MNF chuan natakin adema atulang zela Christian te Mizoram chunga ni mo Mizoram po na ni mo kan him na tur hian he party hi tun ma changa nget tak le huai sen taka allowing to thinang khan ading reng don ani ti pok ha kan soi masadu ani hei tun lai tun naya Sarkar kan mek ZPM Sarkar noya hian thil chi sang atheng chowa mi party chung chan chin te soi katum san lova amar chu voina hian mi puite
ta na sarkarina malak atum dan le matchop anei dana hian kan ram kan kalpui dan le kan kai hruai dan hi eng lam hinge kan hoya eng hinge kan tum ni mi puitei chon har sana lo tok po ni sela tu te ma po hian in har sana lo tok po ni sela sarkar hian in lok na tel thei don pot chuan eng har sana po lo tok sela enga ma ngai lo vela inor tlang lui zelang ti hi kan ang ta deuh nia hriat na hi kan neya hei hi sarkar tha kalphung ani ngai lova sarkar hi Mizo ta na ding ania Mizo ham that na turte an rem cha na te siam sak tu tur ani a chuti lai kara chuan tu hnaya ti lo tak Mizo taxi app chungchang po hi soilan troling ka ria a ni zan lama zonet cable tv lama discussion a party ayo ten kan neya ke po kan party ayo in atel zinga ka oma ka telve a he thilian bi chian deuh chuan thilmak angreng tak tak hi atam maya hey desirait anti hi aggregator anti zinga mi kha alo ni ta a aggregator kan ti chuan hey ola te po nga uber te po nga heng platform noya online cab booking system hi ani maya chu motor vehicles act kan ti noya section 93 noya motor vehicles act amendment act manga section 93 manga dalu ani a hetiang ruat thei na hi MNF sarkar hun lai point ngai to na te lom to thina amai ro chu kan ram din mun te kan internet connectivity te kan communication system te tin mi pui din mun te thil reng hi thir ngai le film khur ngai tama chu wang chon uluk taka ngai to in khau taka kalpui ani lova mar chu tun sarkar a hian in pe lo le ti tura phut te chumi mang thei tura ti ngai danina asoi zong te ti si lo chuanin tuna hian mi pui taxi pu te le mi pui te min bar lui chho me ka heta hian taxi pu te chau anek lova mi pui nol pui kan him na turte kan security zong a hi ti tur danina asoya kha ti ani lo wangin tuna hianin avain namnul chhovek ania he van du thlakina poi khop maya online cab booking system te hi Mizorama thataka kalpui thei ni se a thatte reng nen MNF poina party ang chon kan do hau lovanga do chi po ni lova support chi po ni ani na taka chuan mi puite ta na ol samna ania fair chungchanga te po du zat indoor ton khatianga in ton ngai lovin felfai taka kalpui theina tur ani a amaro chu tun sarkarina kalpui tum dan hi abila tholo ni motor vehicles act chuanin section 93 chuanin aggregator hi ruat thei ani anga ati a aruat dan tura chuan state sarkar ten central sarkar guideline siam an zomang atiani guideline kan ti chu guideline ania zom nge tura ziak zong hi ti na chu ani haulo amaro chu guideline sang zinga adan pui parliament mewin state sarkar ten central sarkar guideline siam hi an zomang ati chuan parliament du dana chianga parliament in uluk takinan thira mi pui ayo tho khom ten mi pui himna turte taxi driver taxi pute himna turte chung zong thir chuan pomton thei turin guideline uluk taka siama tulani ti kha parliament ngai dana nia chumi ang chuan guideline po chu siam ani a guideline po update ve zelania athar ber chu sang ni le som ni panga ani chuda chuanin
aggregator ruat tur ruat do na ti tur tam tak tarlan ni tani aggregator ina anti ve tur te entinan mipui phurtu tur ani induction training driver te tan an buat sayanga chuta chuanin him taka driver ten motor an khal thei dan tur injirti na te an pe anga mipui him na tur zel tin chu mai ni lovin accident alo thlen thulpoa first responder training kan tiang enge ni accident an motor khala khan accident passenger in lo to puita sela an chet la dan tur zong thilpoi mo te kha an zirtir ma sang ti te khang zong mi pui him na tur chi sang kha guidelines a awm vekani tin chu mai ni loven aggregator Mizoram a chuan dizzy right aniang chu chumi te na anti ve tur driver te ta na an ham thana turang chi sang insurance noi nga ai claim lo tin chu ba ka enge ni tram insurance alo bera noi som aya claim lo chu po kum tin ti pun tur ti te khang kha anti tur tam tak mi pui te him na tur le driver te ham that ve na tur kha guidelines sa chuan oma amar chung zong chu kal kan si chuan tuna hian mi pui te no sarum takin min man lui tran tir ta a chu do dal na le har san na po awm pha ta a tuna har san nan to hian opposition tenemo tu tenemo a ma kan lak wang ani lova sarkar hian ama ki noka ama tal boya bok tu na hian a ok meka heya poi hlea atur tu chu mi pui te kan ni le sini chuwang chuanin heng zong a hian ruwa manna mathir omlova malak na ti photila adik lo lai kan siam thadon nia ti approach hrim a hi sarkar kalphung tur ani lova sarkar noi ziani chu hethila hen har san na kan tok meka tin mak deu mai chu enga tinge he sarkar hianina dizzy right hi adu sak em mai le ti hi zo na lian pui ni ta ni a phena enge om ti hi zo na lian deu ni ta ni mi pui nol pui zo na po ni achan chu dizzy right te hi fair competition kan ti anga than po an ni lo ni in alanga India rama aggregator tam tak anom ve tuna phaya kan kalchon ola te kan te yu bar te kan te dang ponom maro chu Mizoram chuan Mizoram sarkar chuan tuna chuan dizzy right kha a monopolize tira an ma ni chauti thei turin ada ti hi alang reng maya chuda chuanin sarkar ho tu te tu soya po zep thren a om ni na langa platform fee za a cheng ruk zel an lak tur te chumi atanga GST an lak tur te an soya heng hi up management up application kalpui na tur liawa man turan ye ti zongin sarkar ho tu ten an soya maro chu zone discussion kan riat bela chu sarkar lam ayo nan soi chu a hlok no ma piang hi 50-50 in sarkar le dizzy right in anin semang ti kha lo ni le sini chuwang chuan mi pui hne na po soi du chin le soi du lo chin kan nei thina he hi poi ka ti a tin mak le deu mai chu registration fee an la tat mai ni atira pe chon an du tho ma kum khata cheng sa ruk zel an te ni kum tin renew nga in do dal na om ta phata anin thlakhlung le a reilo te chungin registration fee kha zanga an tla kum tin ti ngai lawang one time registration aniang an ti le loya atira pe chon an du tho ni registration fee hi taxi heti zat atanga klingkhom tu registration fee atam ani sum tam tak ani a chu aggregator dangina anti vengai lo ni tani tin heng fee tax kan ti ho reng a hi India rama chuan India dan pui noya chia reng hi dan ina thune na apek ani lo chon lak
a thiang lo trim article 265 constitution kan en chuan authority of law angai ni voin thenga zona lom ta chu heng registration fee cheng zanga the khoi authority of law atanga collect nge ni ti hi zona lian deuh ani meka authority of law om lo ani phei chuan cheng zanga registration fee lak na tur hi authority khami law constitution ina aphut tlat authority of law kha om lo ani phei chuan hei hi thil ni phung lo lutuk ani chuwang chuan tuna hian mi puite ta na thil thatak tur ni alang mi puite poina kan nga ve ngoi hi ni khwa lo takin tuna hian a chuak chho meka a to pa tuar tu chu mi puite kan ni le ta hei hi sarkar thazia ani ngai lova dap chop dai chop ar khothim dai ang chi reng hi mi pui ngong mi pui te sum le pai an pocket ngong thila chuan risa kalpa ar khothim daya thilti mai chi ani lowa chu mi pui ten kan tor thina wangin hei hi sarkar mu mal lo zia ania hetiang sarkar kan nei hi awan do thak tak zetani ti kha kan soidu ani tin pakhat le chuan kan soyang le kan ti dan hi ain min lo thin na sakhop hian ka khia hei RTI langtlang sarkar thate na ni khovel zong khovelina a hoi ani India dan pui point right to know hi India dan pui interpretation sang po right to know hi fundamental rights zinga mi ni ti hi Supreme Court te po hian anem nget jing khopa chu mai ni lova a big liavin right to information ek kan nei bokane maro chu langtlang chu mina ati tum langtlang hi kan kal pui dan hi amak ti mai lo chu ke chuan ka soi thiam lova RTI application te hi a chan na han ena politically chan na in pek hi a om tamaya heng te hi chu sarkar dan ani India dan ani India rama kanom chung chuan dan noya official ten an chang mai tur ani SPIO in information akuta omani chuan min information aron dila SPIO kuta omani chuan SPIO in helo in api mai turani SPIO tan ni somthum hun pe kania chan na turin ni somthum kha nga thlen tur tina ni reng lova document then khatla khom ngai lo omanga information then khatla khom ngai lo omanga chunga tan chuan ni somthum hi hun peila ni somthum chung hian chang ngei sela ti in a hun rei thei ber tur kha dan chuan a soi chawani chuwa chuan SPIO in information a call ani chuan RTI application alu rolin chan mai turani ama ru tu kan kalpui dana chuan ZPM tuna sarkar kan thron bank noya chuan RTI hian dokan sang paltlanga minister in an approve thin ti hi chana kan mu atangin kan mu to dana trena chiang ani hei puma pian te pon oma puma pian te RTI zona zo taima zinga mi ani puma pian zona chana pakhata phei chuan ithil zo hi puzoram thanga sarkar huna po khan tia chana te umani chu official trong po ni lova RTI ni phung po ni lova a chang tu kha chiang ani minister ani ti chiang ani minister te chan tur ani lo RTI hi chuwang chuan parliament dan siam chu po sarkar tha din na tura poimo lot lak langtlang sarkarom theina tura parliament dan siam hi kan pong sual na sa em ani
transparency kan lau tlata RTI information deal na ron lu reng reng po minister ina approve kan tum vek chuan enge thup kan tum enge transparency chu atrul na kan ti chuan ei rung na do na man ro thaber ani ei rung na do na man ro thaber kan nok kan ti chuan enge kan ril ru a chiang em ani RTI chuan enge phut kan ti chuan section 4 noya phei chuan zongai lo public information SPIO khanin an malang na zong kham mi puin na atam theyang ber apuang zar char zok tur ani apuang zar char anga chu mi pialama min zona alo nei ani chuan avadi lang ti ani ma zok chu wang chuan transparency kan hlau em mai te RTI zona chang tura SPIO te ringam lova minister ina approve kher kan tumte chana kan mu dang po kan lar soyang tuna chon soila rem li lawa chu wang chuan e ruk do na man ro thaber lang tlang kan hlau chuan enge ako ti hi achiang me ma chu mi puite point kan thiet atul khop mai RTI zona information commissioner chief information commissioner in hearing full bench in CIC le member panite telna full bench ina hearing neya he information hi pek turani e ati thap to po high court king mek chutiang sarkar noya chuan RTI hian pong swala tok na sa akong abumbo ema apoi chu mi puite dingna chan vo ra be na satak ani ti lai hi kan soi wardu ani tin chu chuan enge al en tir kan ti zel chuan lang tlang kan hlau chuan corruption do na man ro saber chu lang tlang ani boxi chuan enge kan hlau ber kan ti chuan corruption a hian enge kan thlen chin ti lai hi engang takin nge kan tal nok ti hi zona lian khop mai tuna hian a soi lamai chuan kan soi pial thaviau corruption a filim te hi kan hanin ti chiama ani le tu tenge filim lo chu filim lo nia an soi te filim lo nia an pu chan an be chan chu eng tenge kan ti chuan restricted tender ti te ni thina na tun sarkar hi restricted tender petam berlot lak ani meka restricted tender an pek dana andu zong chau te an pek theina tura 5% below a chan phalo ti order te chu court an challenge satuna high court in astay me kani high court ina astay ngai thupek chua sarkar high court ina astay ngai thupek chua tu khatiang thupek chua tu sarkar ni te po aza thak ani ti kha kan thethiam chelo ani mai thei chutiang khop chuan contract 9 pek dana po court enroll nga in tuna aw meka tin kan bi thuaka lokayuk ta rengot po hian thu boy lo in chia nual maya ramrikon 2H54 sakortui chhun road kan soi mek te po mani lokayuk ta in preliminary hearing aneya lokayuk ta in enge order a chuan lo lang kan ti chuan he thila hian contractor nilo na tho tira nia wangin tunge kan ti chon kan riat kha ZPMPSC member ani kha a hnai na muan pha a work quality na chiat pha boka ti zong lokayuta khan an order a pokhan reflect ani thilrap thak han tila thil mak tak po hi an soi pial thei zela din chu ba ka lokayukta website kan en thuak chuan heng project in todel injir tirna ti samagra noya kalpui education department noya kalpui ate po hian diklo taka official position man sualna indu sakna tili te ne na thodun na tur chungcha hian a omani ti in chung te po chu lokayukta hian thuboi inchia alo om mek boka tin chu ba ga chuan thil dang tam tak zinga Mizoram Police Headquarters ina
work contractor pek dana summan diklo na ti te tin heng baka hianin grade A rice bufai grade A supply tur chungchanga thune ina man sual na le indu sakna chungchang ti te ACB na chui mek te chu chu Mizoram lok ayukta case ho ani a tin chu baka chuan heng Department UDN PA PWD Mizoram PWD heng ho nuaya contract restricted tender in pek dan chungchang lok ayukta case te chung chuan website ta alang kau ani a detail chuan soi lovila tin chu baka chuan leng puiram chungchanga ramthral chungchanga CBI in tuna an chui chho meka preliminary inquiry te an tipoka tiang chuanin he sarkar kumni le claim chawa po hian corruption allegation corruption in puna lian tham tak tuna hian a in chia mek ani hetiang kara hian atong kama mi te midang te corrupt big le mani corruption ve talo anga han in soi thiam taka han in soi ang chiang te hi chu mi pui te hian tu tenge corruption kan puna kan te na man le tu na kan man mek ti te po he abuk na apatla kha kan khai ton thiam angaya thu soi thiam na jong le soi ro pui ang taka soi thiam na jong a hi awoi om vek lem lova mani na te na fel tak kan lo nei ve angai ti te po hi kan riat aturin ka ria a chung chuan in poi deuh mai chu hrin anei le ta ni work contract kan ti te restricted tender mga in pek pia lama party mi te emo du sak big te ta na contract ni chia lo anga lan tir tumbok sia work supervisor tia hanin ruat ang chi te tin chu baka GST pelo thei tur zonga na amount claim te chan noi zonga ma kan la ka wangin Mizoram sum le pai din mun tu na hian kan ti chemek bokani kan sum le pai din mun chia je chu kan soi toa kan soi thina assembly house a te po an chai na sa a kan lei batling khom ringot po kan budget pass a in alo tam ta chu mai ni lova sum tho chua kan sum tho chua na tura apui ber work contract kan ti ho ni china ka soyang khanin a chan noi zong te a GST pelo zong work supervisor in ruat zong te le diklo taka thil kan ti awangin kan sum nar GST te chu atla niam duai mek ani sang ni le som ni pathum som ni pali atang khan kum telin sang ni le som ni panga ni ruk theng hian kan GST collection atla niam zat ani chu khovel ma son rual hian ke kan pen ve ni chon kan GST la khom te apung ngei turani engkim thil mana sang chawa sarkar na tok lopo pung zela chuwang chuan sarkar revenue po apung zel turani chu khovel ma son rual kan economy akal ve ni chon state dangte rual akal ve ni chon apung ngei turani amara chu enge kan di chon data kanen chuan sang ni le som ni pathum som ni palia kan GST la khom chu vaibel cheza kwa som sariani sang ni le som ni pali ni nga chuan vaibel cheza kwa som thum pasariat la thani chu sang ni le som ni panga ni ruka pe chon zakwa som thum pakhata atla niam le to ni chu chu wang chuan kan sum din mun en hian kan sum lak lu dan din mun ten hian state dang ten ma an sona malaman pan mek lai hian an revenue te pun chho zel lai hian ke ni chu niam zong zarin tun kum ni le chan ve kum thum chung hian kan kala financial year pathum ka soita ka tang pokhan atla niam zong in kan kal ti hi chiang em chu enge chan kan ti chuan diklo taka work contracts kan pek wang te work supervisor ti in vua chop manga GST chan zonga kan khosak wang te chung chuani ro rel na fello le diklo ina a hrina ni ti kha achiang em ani
chung te chu thanem ngai takin voina hian kan soi duwa atlang kumna lama chuan tuna hian party dang te din mun emo an buai na to emo an chung ko buai na emo va soi sak katum lova kan soi sak ngai lowin an chung in khoma Chief Minister Finance Advisor thu soi te pok kan ria afia em a ke ni soi ngai loin khang atang khan mi puite min hriat tir to ni